मरोइबा पाउसिंग फिशरी डिपार्टमेंट सिंधुना लंफेल पाता लेबा डिपार्टमेंट असगी कॉम्प्लेक्स दा तरातरुरक शुबा फिश फार्मर्स डे कम फिश फेयर पांगथोक्रे अमदी रेलवे लाइन सोल लबलौमी सिंगी सेंफम पीदबदगी खुंजा सिंगना रेलवे लाइन सेंबगी थबक सिंग थिंगजिनख्रे खुरमजरी मियंग ताबिरु सुंगुतराम ओक्सरी मपुंग ओइबा पाउसिंग इंडिया की मफम अतैद पांगथोबम ngasi मणिपुर दसु फिशरी डिपार्टमेंट असिंदना लंफेल पाता लेबा डिपार्टमेंट असगी कॉम्प्लेक्स दा तरातरुरक शुबा फिश फार्मर्स डे कम फिश फेयर पांगथोक्रे इंगनिसेनी तरा मंगा दा पांगथोकेबा फिश फेयर कम फिश क्रॉप कंपटीशन दा मकोक मथंग ताख्रब सिंदा सेलगी मना पीदुना इकाई खुमनख्रे मकोक मथंग ताख्रब सिंग अदुना थांगा चिंगमैदगी निंगथौजम कुमार कैबुलदगी निंगथौजम बनंता हियांग थांगदगी सोयबम सूरचंद्रदा सेल ओइना लुपा लाख अमा लुपा लिसिंग उम्बुद्रा अमदी लुपा लिसिंग यांखै पीके सोयबम सूरचंद्रददी लमदम असगी nga ख्वाइदगी यामना पुथोपा ngambagi damak लुपा लिसिंग कुन पीके ngami कुमंगा खंगतुना कंसोलेशन प्राइज पीके फिशरीज मिनिस्टर अब्दुल नसीर सेक्रेटरी टेस गोपेन मितै डायरेक्टर डेविड के सिमरे अमदी इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर विजुना कामैना सरुक याखिबा थरमदुदा मतौ करमना केस दा nga yokadagi haibagi matang da phong balarik abasu release tauke डायरेक्टर डेविड के कामैना मणिपुर nga gi pothok metric ton lising nifugani thoi chahi amada sisinari state asida puthokpa ngamba nga gi changna metric ton lising kunthra ni wadhoriba saruk asi mengkhana ba department asina kanna honari haike secretary ches gopen miteina manipur gi ngami sing chakwa hanana ba india government amadi manipur government na scheme kaya haudoktuna chatnari जही खरगी मतुंगदा मणिपुरदा ngaगी पोथोक मिपाल तांगदबा ओहेनबा ngamgani हाइबगी थाजबले हाइके फिशरी मिनिस्टर अब्दुल नसीरना डिपार्टमेंट असिना मणिपुरदा लेबा ngamiसing angamba थाकता मतेंग पांगनी हिरमसी मतंगदा डिपार्टमेंट अमसुंग ngamiसing gi मरकता लैनरिबा लापथोकनबा मरी हंथा हननबा होनगदबनी करिगुंबा हिरम अमा मीडियादा पुथोक्तुना मियाम खंगनद्रिंगैदा डिपार्टमेंट की लेवल दा लोसिननबा खनबा चुंगनी हाइके Minister no tak KBI am lakni to government city continuation secretary no tak KBI secretary am lakni director no tak KBI region to KBI director am lakni adu punna mutse ekoina public इम्फाल जिरी लंबी की तोंगान तोंगान बा मफम सिंदा हौजिक रेलवे लाइन अमदी मसिग मरी लेनबा थबक थोरम सिंग पाइखपदा सोहलबा टुपुल अमदी मसी अकोबदा लेरिबा लौमी सिंगी पीफम थोकपा सेनफम पिथोक तबदगी लमदम अदम की खुंजा सिंगना रेलवे लाइन की थबक सिंग थिंगजिनख्रे जखिबा अप्रैल की तांग कुनमरी दगी थिंगजिनदुना थमलखिबनी हाइरी टुपुल अमदी मसी अकोबदा लेबा लौ उबयाबा मफम क्या रेलवे लाइन सेमलकपा अमदी मसीग मरी लेनबा थबक थोरम सिंग पाइखपना मरम ओइदुना चावना अमांग अता थोले हाइरी रेलवे लाइन सेमनबगी टनल हुटपगी नुंग अमदी लेखोम लेनांग सिंगना लबुकया फुमजिनदुना लेख्रे लौ उरगा हिंगलंबा लौमी कयादी चावना खुदुंग चादबा मायुकनरी हाइना लौमी अमना फोंदोरकली अमरोमदा पीफम थोकपा सेनफम पिथोक्तबदगी खुंजा सिंगना तुपुल इम्फाल सेक्शन की ओइना थबक शुरिबा सिंग चटकिबा अप्रैल की तांग कुनमरी दगी थिंगजिनदुना थमकिबदगी थबक पुमनमक लेप्तुना लाकली हाइना मफम अदुदा थबक शुरिबा सेनबो इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऑफिशियल अमना फोंदोरकली लाकदोरिबा मणिपुर असेंबली मिखलदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ओइना लमदम असिदगी कांग्रेस मुथतपा अमसुंग करप्शन मुथतपा हाइबा पांडम थमदुना मिखल थेंगनगनी हाइदुना बीजेपी स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की कन्वेनर थनाउजुम चाउब सिंगना फोंदोक्रे बीजेपी लमसांग मंडल सिंधुना खोंगापाट मयाई लेका कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकपा बीजेपी की ओइबा मिफम अदुदा पार्टी की प्रेसिडेंट भवानंदा हारगी मिनिस्टर ओइरंबा एस राजन याउना बीजेपी की थौपुब क्याना सरुक याके टीएस चाउबना मखाता ना हाइकिबदा लाकदोरिबा जनरल इलेक्शन मिखलदा आईएमसी अमदी नगर पंचायत बीजेपी न चाउना माइ पाकिबा अदुगी ममी सोइदना तागनी हाइके पार्टी की प्रेसिडेंट भवानंदना मणिपुरदा बिल्डिंग खरा सारगा चाखोले हाइबे यारोय पॉलिसी प्रोग्राम लेतना प्रजासिंग हिंगबो वागनी हाइके बीजेपी की एक्टिव मेंबर राजेन्ना लमसांग केंद्रदा बीजेपी की टिकेट पिरक्पा मियोय अदुदा अतई टिकेट फंगौदबा मियोय सिंगनसु मपुंग फाना सगकनी हाइके
Manipur University of Culture da Manipuri Singi Lining Laisol da Sagonariba Pung Amasung Puya Wadi Liba Yahundaba Haibasi Jumde Haina Kangla Kuntokyai Apun Balupi Hanagi President S. Irik Komana Ngasi MB College da Pangtopa Inat Lining Laison ga Sagonariba Pung Isay Amadi Puya Wadi Liba Yaudana Karamna Manipur University of Culture ni Haiga Doribano Haiba Kananabagi Thoramda Pondokre Lining to Sanamhi Kanglumna Sinduna Pangtok Thoram Aduda Lining to Sanamhi Temple Board ki member Dr. S. Lanchenba, Lining to Sanamahi Tawal Kangluki President, Manjor Kumana, Athoba Mithungan Singh Oinasaru Yake, S. Idikombana Makatana, Manipur University of Culture ge course sing da Manipuri Inat Lininga Mari Nainava Singh Yahon Bat Tangai Pade Haike. Apopa Apopi Animak Masagi Anaba Amadagi Jahi Karagi Mamandagi Pamundagi Handopang Amdana Bisnupur District Manung Chanba Koijuman Mayai Likai Daleba Imung Amada Jahi Kun Katangai Binupi Macha Amana Imung Puna Nabahanavada Yamna Wana Hindi Imung Adugi Ahal Oiba Swabam Jawboko Wamio Asi Paralyzed Toba Katanatana Brain Gi Anaba Amalebedagi Amadi Mahaki Loinabi Swabam Ombi Memcha Devisu Jahi Anigi Mamangda Stroke Tobatanatana Kidney Nama Function Toba Gamdabagi Matakta Atopa Kidney Amana Nung Lebedagi Layamangam Daduna Pamundagi Handokana Lady Machanupi Chahi Kunlom Surabi S. Kanan Bala Amadi Chahi Taratare Katangari S. Sanjitana Migi Kulang Chatuna Hingana Bukonari Imung Asida Maupanupa Class 9 Kata Tamliba Amaga Chahi Humbudra Helaba Maboka Punamyu Taru Himinari Kanan Balana Lekagi Angang Sing Tuition Tambiduna Imung Manungi Awabada Mating Pangli Mayumda Angang Sing Tuition Tambina Bagi Mapam Leitabadagi Migi Yung Wadaga Tuition Tambagi Tabok Suchatari Layang Bangam Dana Riba Mama Pabu Jenimski Authority that meaning Jangwiduna Layang Nabu Wanabiu Haina Kanan Balana Pundurali Amarumda Awana Taraba Kanan Balagi Imungda Indigenous Peoples Association of Kangleipak Ipakna Kudaki Oina Jana Tanaba Polam Kaya Pikre Ipaki Maikadagi Jenimski Authority Oinam Kendrugi MLA Amadi Pradana meaning Jangpinaba Apil Taurali Yareko. Na video angang mata recording tauri. Adum the case to. Consumer Affairs Food and Public Distribution ki Director M. Yasku Nahai ki Bawapamga Minister Nahai ki Bawapamga Kenaba Asida Miam na Bhab Tadre Haina Wangoi Kendra Development Council na Tadropa Cherol Amana Kangalali. Pawumratan at Timber Break Amata. Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok chikpa tang chikpa thu naba ni singbada sinaba yarba lipsa group na puthok saba Oza Constipate season abada manung sang manungai taba constipation problem kohan mangami itan tanba mangam sa na singmusu kohan mangami nomada tumam daida lubu saba ising glass amada chamas amana traga ani dan thadara season abiyo constipate break matungda taram nokjari Hianglam Kendra ki MLA Amadi Kendra Sida Laiba Panchayat members singi marakta Kenaba Kaya Laide Thauga Isinga Gumbani Haina Handakta Media da Phongdok ki Wapamadu Arambani Mapo Miam da Lana Uhanduna Rasniti ki Khudong Chaba Longna Bhonabani Haina Kendra Sigi MLA Elamam Duijamanina Sengdokre Ngarang Numidang MLA ki Kwata da Pangthokiba Pawum Mifam Amada MLA na Makatana Hiramasi Matang da Chapsaba Wapam Putopang Amlabadi Mak MLA Oibidagi from Tadopang Amgani Karisunat Tabada Rasniti ki Khudong Chaba Lauraga MLA bu Mingchat Thinaba Amadi Miam da Lana Uhananaba Asigmo Wapam Phongdokpa Asi Matungda Amuhana Tawiganu Haike Panchayat members singduna haire ibadu sumi natraga lali ebise ningthina khanaramaga aranbani hairadi hairoidobuni masi am laibak thibani aidi tasengna oidabam pada ngangbase ai kya hinade
अदुबु कनागुंबा ग्राम पंचायत मेंबरसिंगना अइंगोंदा मखोइना हाइखिबदा इन तागिदबा प्रमाण गलोइनना मखोइना पीगिबा अइबा चिरोनसिंग गलोइनना सिमा हाइबनी सिमा इकोइदा तौरक्ते हाइबा दुगुंबा लेरगदी फजना अइंगोंदा साखी उत्पा ngamagadi ai MLA फावबा तोके Imphal Municipal Corporation की काउंसिलर ओइना माई पाख्रबा वार्ड नंबर 10 की काउंसिलर सलाम चिकेन अमदी वार्ड नंबर 12 की काउंसिलर पोसंगम ओंबी प्रेमिला देवी बु ओपगी थोरम अमंगसी हाउरुक चांबितरेबा कालियन भावन द पांगथोक्रे सोसाइटी थिएटर मणिपुर सिंदर पांगथोपा थोरम अदुदा ओइना मुनाल अमदी सोसाइटी थिएटर की प्रेसिडेंट के ओमनाथ सिंहना चीफ गेस्ट अमदी प्रेसिडेंट ओइना सरुक याखी नावरिया पाखंग लापा केंद्र की मनुंग चनबा लंगथबा लेब अवांग लेकायदा फूड सिक्योरिटी एक्ट की ममी ताद्रे PDS के पोलम फाउबा MLA ना महा की मियोय सिंह खंदुना पीबगी थबक चथरे हाइना लंगथबाल अवांग लेकाय कम्युनिटी हॉल दा लमदम अदुंग मियाम ना वाकत मिफम चथक्रे सरु याखिबा मियोय अमना फोंदरपदा केंद्र असिगी MLA ना मीडिया दा राजनीति सानदुना लेरी फूड सिक्योरिटी एक्ट चनखरबसु ngasi fawba ration card semba fawba hodri miyam ge hak maliba asigi mayukta mari lenaba singda wakalagani hairi me tha dai gi sin ji akhoi phangdre adu sin ji kadai de leiribano kadom da leiribano haibe gi wakan ju khangdre adu gi sin gi ejena su yendre adu si kari maram gi da makta sin gi si pidi bano adai mi puna mangna food security gi ega si chana raba sida akhoi gi sina pidi sina kari maram gi no si aung da khangna na bai dana ka ki suri be gi wafam se si su yaradi si ada gi tharak tira na targa moina sidagi kaino singsina MLA singsina suhan dira kamai tawino habatu masu akoi si masu hainingi भारत स्वाभिमान ट्रस्ट एंड पतंजलि योगा समिति मणिपुरना खोंगामपाट यूथ क्लब का पुनः सिंधना कांगजेबोंग यूथ क्लब अवांग सेकमाई की ग्राउंड वन महोत्सव का मरी लेना उ चारा कया थाखरे अतोप अतोप मफम खरदसु उ चारा कया थाके समिति की पेंट्रोन इन चीफ बासुदेव सिंहना अकोइबगी फिबम कननबा उ चारा थाबगी थबक असि पांगथोपने हाइबा वाफम थमकली UPSC na lawba civil service examination da matau karamna mai pakadagi haiba sida khananenaba ama DM College of Science की होल्ड पांगथोक्रे थरमदुदा इंडिया दा ख्वाइदगी फरबा फैकल्टी अमा ओइरिबा जोजो मैथ्यू ना हाइकिबदा UPSC की एग्जाम की प्रिलिमिनरी की क्वेश्चन असी चादा मरिफु मंगादी जनरल नॉलेज नी मसी कैंडिडेट अमना पिकलिंगेदगी हौना स्कूल दा तमलकलिबा लाइरिक सिंग दा यावरबा ngaतनी हाइबा वाफम थप फोंगतोके What is asked in the exam is only general knowledge. But that is what is missing in us also. We say common sense. Common sense is the rarest thing to happen in these days. We don't have common sense in many times because we don't look in that angle. Suppose you are studying a particular subject in the college, we are only focused about that. If you are a science graduate, you know only science. Even that also I doubt whether you know, but at least we claim that we know science. District Legal Services Authority Imphal East Sindura Lamphel Pataleba District Legal Services Authority की होल्डा Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation Scheme इंग्लिशनी तरह मंगा की मंगा सुबह सेशन की खनने ने बमिफम पांगथोक्रे मिफम अदुगा मरी लेनेना Advocate TS Premlata ना वाफम कया फुंदुरली Sustainable Utilization of Microbial and botanical products for promoting organic habisida workshop among us Tagil Pataleba ISBD da Pangthokre Taramadda ISBD ki director Dr. Dinabadu Sahu Dr. TK Patanjali Yauna ate official kyana saruyake Swaz Bharat Mission की सर्वोपम ओइना नंबोल BJP मंडोल युवा मोर्चा महिला मोर्चा किसान मोर्चा अमदि नंबोल म्युनिसिपल काउंसिल के काउंसिलर सिंगापुरना नोमगी ओबा लमतु सेंगदोपगी तबक पांगथोक्रे नंबोल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर SDO ऑफिस अमदि लंबिगी नाग येता लेरंबा अमोराकाई सेंगदोके लमतु सेंगबगी तबक अदुग मरी लेना BJP स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की कन्वेनर थौनाउजम चावत सिंगना हॉस्पिटल अमदि ऑफिस मुलुनाना थमनबगी पांदमदा लमतु सेंबगी तबक असि चथबने हाबा वाफम फोंदोरकली पुलिस स्टेशन लेरिबा स्कूल न चिंगबा हाई स्कूल न चिंगबा सिंग असिदा यामना नान लूना थमनबगी दमक्ता नंबोल मंडन पाइकल चबने
Manipuri macha Chirom Indirana Bharata ahanba oina Handloom Design Development Award English taramanga pangle Mark Thangmeban Laiden Hanjabale kaida leiba Chanu Creations ki proprietor ni award asi mathang thagi tang tareta UP gi Banarasta National Handloom Day gi tharomda Bharat ke Prime Minister Narendra Modi na yenthokani hairi Kumbi Kendra ki manung chanba wangu chithek lekai community hall da BJP gi oiba political conference mangarang pangthokre Tharomatuda State Election Management Committee ki convener Jes Chawba Hanagi MLA N Mangi yauna lamdam adumgi tongan ba Pradhan Kumbi Municipal Council ki chairperson chingba miyoi kyana sarukya ke nauna BJP de yauro laba miyoi simbu ikai khumnabu utki Jes Chawba na Congress sarkar ki MLA Minister Singh asi laraba miyoi basingbu hinganana ba khotna daba party ni haike Hanagi Minister N Mangi na bhangna Minister oiringai da tawkiba thabak thoram Singh phongdoke Network of Economy and Welfare Service Kumbina Sinduranga Sidagi Tang Taramathoi Fawba Numit Humni Chupna Jathagadaba Book Fair among Asi Kumbi Bazar Mandopta Hodokre Hodopaki Tharomda MP Dr. T Mania Kumbi Kendra MLA S Bira Kumbi Municipal Council gi Chairperson Ningthozom Ongbi Ibe Chana Maroiba Musing on Serbiyaki Lairik Laishu gi Lamda Public Library gi Thaudang Haiba Timda Symposium Amasu Pangthoke Tharomga Mari Lenana MP Dr. Mania Lamdam asida khunda minariba kanglum sing amata oina leminana ba khona bada mipum khudimak lairik yamna paba darkar oi haike MLA S Birana lairik haibase mipum khudimana tana thana ba yadraba langai amani haike Sending language library issue aso ko maru amani alu na ya ko yin tin da ni ko sa ising learn tawi ma yan si mas mai to na library issue कोई विशेष डेटा बाहर ये ना वैसी मोरे से खरा रही व्यवस्था की आखरा है बांस वैसी से हाई कोई अशुभ बांस लाख तंदा लाइब्रेरी है तो क्वेश्चन मसी लाइट से मसी खंड में याद बा अच्छा हुआ नहीं है ना याद Manipur State Sumang Lila Council amade Theatre Mirror Imphal na kusam naduna Sumang Lila sangnen da chatharakiba Sumang Lila Tradition gi tha amagi oiba theatre training program asiluisin kre luisin bagi tharamda ICM gi chairman L Tompisak BJP State Executive Member Kes Loken amadi S Premila na maroiba musing one sarup yake training camp asigi director S Hemantana mangtharak liba Sumang Lila kanana ba hona bada asiguma training asina chawna mating oigani haike Maruiba pausing amuka hana Fishery Department na sinduna lampel pata laiba department asigi complex da taratarurak shuba Fish Farmers Day cum Fish Fair pangthokre amadi railway line so alabalomi singi senfam pi dabadagi khunja singna railway line sembagi thabak sing thingjingkre ISTV ne pizza banu sigi pau matan se sinjari yeng ta video sumba kana kunjari